Ni muvea muno bonina twikwatekana witi usumu wa masako no kwesa kuvoa na enendi namo maivikia na kuunika tosonga nambe Mithenya mivuthu itina wa Mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kumenda ayumbe ukamba alama tendeni wa chama cha Wiper evo wa Mwala Vincent Musyoka malikevo uyumbe huu niwamwenda Kalonzo alike ngwatanioni ya Kenya Kwanza nowe ayasya kana mayisa umukwata mbau atekwitya kivila cha usumbi Musyoka ayasya kana nivatonyeka ndongoi ya ODM Raila Odinga akaema kwianisya wiw'ano wake na mbai ya mukamba Kwenda kwikala za wa serikali. Daniel Mwangala na ile vote kwa wiw'ano. Akamba sijui onakawaya majority malikile na Wiper na niwangu mwishuba nikanatwithwe na vinya katika muungano no wa ivi kivila kina mawatatu ni mwishuba hivyo ndetu likekiamani kama kia Wiper. Itina wa ndongoi ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Kwenda Muyumbe wakili mbunge cha Mwala Vincent Musyoka alikengwatanioni la azimio la umoja kwi umundi Muyumbo engineer Vincent Musyoka na nena chathini kimwe kila wanenga license ya utoi wanga alikuwa atavania mauvo Musombe wa maana thandatu ni waelesekana ndena udhuna ndongo ya chama cha Wiper indi jitiyo ivinda ya ilu ya kuma chamani kuthikila kingi vate kitumikianeu ndakulia ndongo yino kulika ngwatanioni ya Kenya Kwanza nikenda kwitha esilikalini cha katika kila tu inacho Kalonzo is we have no bad blood na Kalonzo. Personally I find Kalonzo okay. In fact ungeza one compare ni Kalonzo na magavana ama itu Kalonzo ni saint but move yake ya ku welcome katika chama cha Wiper is okay but yundwa nanga ndo usavyenge na kuleo lika Wiper ndio maanisha kanani to mena Kalonzo but you umundi I have established supporters based on something they follow in me and they see in me. Now the house we have built is not my house. Nditona kwa mukwa mundi nga mukangaze na dichamane gengi. I am more aware they are doing that maybe for the goodwill and strengthen their party. But the one thing that you see in Kawaya, it is not really Kawaya. Kawaya is an institution. And that institution is not one person, it is people. Vincent inkini waelesekana unakutika vena vata wangu watanio vaile mbetani ya ukamba yeti vinda ya ilu ya kudhama kuma siamani kuthila ingi na kulia ndongo yino ya chama cha Wiper kusilia kele unuwe tambio ya kulika ndeni wangu watanio ya azimio la umoja ndaelesekana Mutongoi wa Wiper ni wailite ulika ngwatanioni ya Kenya Kwanza. Inde tukeza kwithia tuitha ukamubila imwe itha nundu sio nundu my technique na Kalonzo vawe kwa Raila cannot be trusted. He has shown it that he cannot be trusted, not once, not twice, not thrice. And even now, ila uko na veo contribution Kalonzo tona kweka katika siasa zake. Even, they don't even respect him, they don't want him. Memwita o maimwe endo yathi. Mewa uko zakwe okiakebeti no endo ketwano ikia ukawenda ukathiwenda ikata. Yani wizakwe thiabuno bandu batena heshima. Na wona minenele ya the people around Raila yuluwa the Kamba nation mona mata ambite waza kivila ni clear kana akoza kivila painda ya iza utothenge hivyo Kamba. Vincent anena chathini kini waelesekana ethi wandongo ino ya chama cha Wiper ikalika nthini wa ngwatanio ya Kenya Kwanza makamunenga ndaiya na kumunenga mwana wa mbendini wa utongoi nikenda kwikithekana mbai ya mukamba ni etha na wasindini wa serikali ni ila yende na usovwa nila ikethi wesumbikite tina usakwani munene wa mwaka huu. Wendi wakwa ola nendekethia muno nikana Kalonzo maybe at some point no one some sense in what we are saying na tuinsoba njombene ya Kenya Kwanza kenda tuikie Kenya mbe na hivyo athenge anondo tumunenga heshima ila yake teistepo itina banini atwaselele ndio na usonga na ito na ende katika ngwatanioni yesu tuketha na mwana musyo thukuma nake ende tiko tia kila tu inachoba tena kitumi na twene bena hope ya kwasa serikali ila yuketa tutethia ando maitu tutie tukakwatane na grupu ya Raila nundu Kalonzo ndenda kivila rekane itu yatukoma na enda kivila nundonge lakini tuyuma yuba tuka support Raila
na Raila na ndekone na ndai ya kwenda mukamba na walile chances cia usabia serikali ciake cionthe kwi balatwe withia baikitumikianu cha kuma balatwe tuka join chama kingi wi umbano ula waete vamwe atavania maovo musio kuma kundu na kundu nthini wa kiliombunge kicha Mwala vala engineer Vincent wena ranena cia maundu ma maendeo na atavania maovo musio kwivo kwa kwiwanza kwikiwa kwa malelo na kuetekiwa kwa enenthi ondu umwe na kwikithia kana amanigwa ni makwata mbasali. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kuma va skuluni wa ukoma wa musingi wa makutano AIC ukamba wa Mwala kauntini ya Masako.